Tini Tripura waki illegal immigrant krui. Tini Tripura ne Tripura sarangno India government mo kuno kok saya tai Election Commission of India ni bising tibo tini SIR ni bagai final draft sakalanya ni thangmani tini Bharat rajo ni bising bo sini Tripura Tripura ni bagai tamongkha norok last ki video nine edi norok ni video skip खाइता ना जी तमने हिंद मंदरो बुझिया फनोंगे तमनो ये वो 12 राज्य हैं जहां पर कल से एसआईआर शुरू होने वाला है खुलुमका जतो तिख्रिं टिभि channel light rong derno norongni bagi tini haina hai main important te tiprawa SIR nandi ki thangmani eba bo des SIR nandi ki thangka eba Bharat rajo ni bising saklai mani tripura tore tong norok obdino endak nai tungni te skip ta khaiti norok bujia phano ngui thangmano video tin norok no srai srai tripura ni bagai Election Commission of India rok tamo wanchuka te SIR tripura o khlainya de te first step na second step bahai ke khlainai SIR abono rong na angkisa acheri video phunuknani saitok nai naidimia Election Commission of India ni tei saklaika 12 ta state tamo tamo SIR nai te bobo state te koi tarik ni simi SIR nai te buskangni November March 4 tarik eba December mas ni 4 tarik simi jotoni nogono jeta 12 ta state saklaijak bisingo jotoni nogono form sogone form no fill up khai jomar horna nangnai abo hai saklaika te 12 ta state tamo tamo saklaika norong ang tabuk sai khnarnai naidi 12 ta state ni bisingo jotoni first ka Andaman Nicobar obo 1 number te 2 number ke Pondicherry te Chhattisgarh te Gujarat te Kerala te Lakshadweep te Madhya Pradesh te Rajasthan te West Bengal te Uttar Pradesh te Goa te Tamil Nadu o 12 ta state kotor kotor tabuk November ni 4 tarik simi SIR suru khlaijanai te kongno tini ting banjuk thangke Tripura wa SIR ni bagai tini saklaina ni tongoni tini Election Commission of India ni Chief Ganesh Kumar tini Tripura ni bagai kuno saklaijak liya ये वो 12 राज्य हैं जहां पर कल से एसआईआर शुरू होने वाला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यूनियन टेरिटरी स्टेट छत्तीसगढ़ गोवा गुजरात केरल यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप मध्य प्रदेश पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी राजस्थान तमिलनाडु उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल इन 12 राज्यों में कुल मतदाता 51 करोड़ के लगभग हैं लगभग 5,33,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स इस महान कार्य में अपना योगदान देंगे tini Tripura ni bagai SIR khlaijan bagai onek preparation namani pore phano tini Tripura ni bagai SIR kuno khus khlaijak liya eba saklaijak liya Tripura ni Tripura sarok ki banjinam chungya da na Tripura wo illegal immigrant krija aboni bagai de Tripura bo asak India tamo India government ni tamo Election Commission of India hindi sini Tripura ni borong no banjirani nailiya da tini sungmung kotor makasa जों tini nai thangki abon klaio sini political line ti bo जों tini sini borok no sukluk gei tongmani no nukjago जों tini India government sini bagi tamo khaikya sini bagi ekta accord science ngabo tini जोंनो accord bo implementation khainani rijakya ti tabuk SIR khlainani digi thangka SIR bo tini tio Chief Election Commission of India ni bkhatai tini saklaijak liya gilukurok monoti joto kokti hatai klaio te jotono protest khaite klaio ang asakaino obidino mathak jene hambai।